bakithi masisithethe kuhlaba ngelanga le-Eid ongalamalanga e-Eid kunendlela phela lefanele siyathi ukuthi le nyama le siyoyenda njani ngayo siyophabobani le nyama lena and yipi nasithatha ngakanani from le nyama lena le sicetha kunikela ngayo kumdali wethu Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Prophet Muhammad ibtula mabiki sallallahu alayhi wasallam yasifunzisa abantu bakithi uthi yena le nyama lena 1/3 yakho kwamele udle wena nefamily langa lokujabula phela lini yakho nefamily yakho wena ngokwakho kwamele udle kuyo ujabule. The first thing kahle kahle ngelanga le-Eid kufuna udle kule nyama le. Wesibili 1/3 kufuna uhamba unikete umndeni wakho, subhanallah, uniketa nemndeni wakho ngokhohla umndeni wakho. Wesithathu unikete abantu labahluphekile, unikete abantu labahluphekile yakho umndeni wakho nibantu labahluphekile kuze kuthi nabo batfolele ukuthide ngoba abanalo lelikhona ukuthi nabo bahlabe mara wena ubahambe ubaniketa. Allah subhanahu wa ta'ala utabusisa kakhulu.